بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم وتمسك بسنته واقتفى أثارهم إلى يوم الدين. أما بعد. Kaman sini ilay asal pagkalisaan ko na sa galing ng oktopo. We sarap mapakalihin. Magsyukur pa yun si duwagan kong tinai. Kauro pamaisip si Kitabi. Bang inibarat kinakanin siya miyaan puto buwas kena. Kasi nung kinakan. Muna bang ito may sayo sa. Lagi nga naman si Mulyas na initan duhaw. So ibig sabihin, masih palimot sa matanin limot sab siya ako. Dehelo amban pasek ko si Maudo. Niya daw tilaw ko. Ngayon sa hapente, wang nadya ko mamisarahin. Agad na oras, gab niya mamisarahin. Ini tagna pinapanjari Allah Ta'ala. Tagna na panjari Allah Ta'ala. Ipain al-qalam. Al-qalam. Tagna pinapanjari Allah Ta'ala ini pensil. Dumain ini. So saya pensil tagna pinapanjari ini. Us bupidi na ako ni nula yene ke monsomnia na sinulak na ke mo tanungin sampai lo kiamat sinulak tanungin pensilin sehingga dua bisara pinai tanda-tanda pinapanjari Allah Subhanahu wa taala al-arsh al-arsh arshin maknanen pangsi ya kan yene paningkuan king paningkuan ini siakan king sultan dato paningkuan ni dumay maksudin we arasin nedja we asa mata paningkuan ni mismo kaput lay paningkuan ni arsin ningin tagna hajje ini taman hajje pinapanjari Allah Subhanahu wa taala in arsh taman haji in Allah Subhanahu wa taala haji pe amban aras haji pe amban aras dua ini nen lamun amban me aqwal ulama pa ini tagna pinapanjari pensil pa ini tagna pinapanjari aras lusu bayu en ye bisararin men maglimutan do bunes haji pinapanjari yene arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatilaw ng buwa ini jariya bangintang Allah Subhanahu wa ta'ala ini dita langit. Bus bangintang dita langit diata arash ini si anulay. Ini maksud na si ininan ini semiyan diata arash kue pamandang si dite in Allah Subhanahu wa ta'ala dumain hangkan ni arashi magkailangan ni siya bisa gani aras masih Allah Subhanahu wa ta'ala ye langkew duk iye haji iye si duwe perkala ini pak tinggal pukamnya bunin maudu kun pasal ingkit ingkit intahatibi yani lubid pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ingkit mawdu'tan pada Allah Subhanahu wa ta'ala o kaam me magkahagat si ako
pagtautambahon din pagkahagad din. Tudyo ako yun. Meaning maghinang ka ibadat, magtaat ka am, tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kuya tasabot, irabuwa sa minyan, sali. So isa kasi ilmo. Ang sini, inataripan iman, bangin imanin. Sinambulihan taripan, lipan, yazidu bit ta'a, wa yanqusu bil ma'siyah. Yan pag matalewin, bangke o maghinang ibadat, pakesig, magpuwase, magsunnat, magsambahayan, magzakat, maghaji, mag-umrah, yazid bit ta'a, magtautambain pagkahagad mo. Magtautambain kasebno, manumbato di Allah subhanahu wa ta'ala. Bang isab kew, pil minedya, kemon karupangan itahinang mo, nang kew, lanzina, mono, kemon ni, karupanganin, yang kusubil maksiya, pakulang-pakulang ipamartsayanon. Magtangkew yung lumay ko, kasi gana magsambahayan. Niya, magtangka ng bahayang, so igerwe ko, kasi ganin na sa amang imanat mo naman patauhin. Sige, yang kus, pakulang ano rin. Yan yung pamartsayanin. Iman sinambuha ipon. Iman sinambuha ipon. Aman taqullah haqqa tuqatihi. Yak pagsabihin na in pag iman din tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sa inyo magkasabihin na in pag imanin, yene nuhut kiyo da'akan Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'atuhu fima amar wajtinabuhu fima naha wajazar ninggal kew sine ine panglangan ne duk pamegesan ne Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasdiquhu fima akhbar mian kahagarun ine pangakaw ni kaw wa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa alla ya'budallaha illa bima syara. Dugge kite numba si Allah subhanahu wa ta'ala inge asal bakas sinara o Allah subhanahu wa ta'ala silawean panghukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yan, kaya mo kakahinang may ma-apply pag ibadat mo, pag sambahayan mo, pag haji mo, pag tuntut mo ilmo, boohon, hap kamatay mo. Pag kamatayan mo, luos kakahinang yun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Okay. Kung ito, kaya mo kita nga hinang ibadat, nuhut bagkas, sin nakura ummah. Yan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuhod tabi makas din. Sumagawa din pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu. Ngapod kam. Bihablillahi jami'a. Si ingkit Allah subhanahu wa ta'ala. Dambuwa ingkit itak pangaputanin. Meaning, hekka ingkit itu bang ibarat samianin inin loang jahannam dan buat ingketin daki siligyo si kau hindian ingket Allah subhanahu wa ta'ala wa'addu bihi bin nawaj sarta kaya tunagin duk bagang supaya kau gilipa man ingket ini makaligtas kau amban siksa Allah subhanahu wa ta'ala bihablillahi jami'a. Yan ang ingketinin al-Islam. Ini Islam. Ini agama kemon karasul-rasulan. Amban Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama yung ka Islam. Ini minasarahin si kuito. Ini mihodyohin si kuito. Lamod si amban ingkit Allah subhanahu wa ta'ala nagpangaputan si kite. Yung kapto. Ingkit pa inte, yan inantanan may siya Nasara, may Yahudi. Lamod naman ingkit Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain ingkit Allah subhanahu wa ta'ala iin. Yan ingkit dinak inantanan Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ingkit, yan Islam to. Yan Islam to.
Pagibang kita ito yung magsapi-sapi, gay kita ngapot si ingkit ng buwa, tartanto din magdugtol kita. Tarugtol ta sinuhin. Nawang kita magkapot ito sa buwa ingkit, nawang kita na po ingkit, kita kaya mo napit kisanin do. Nasayin. Pa'y Rasul sallallahu alaihi wasallam, افترقت اليهود على 71 فرقة. مأسي يهوديين mag-iftirak siya, magsapi-sapi siya kay may dambuin katiin. Magsapi-sapi siya si atasan pitumpuk dambuak pihak. Yan na dambuak grupuan niya. Boleh isang may nasarahin, may Kristiyanin, magsapi-sapi siya si atasan pitumpuk duwe pihak. Boleh umat ko pa Rasul sallallahu alaihi wasallam magkanat-kanat si pitumpuk telu tumpukan ke mondinar ka ini tumpukan lay malaikanin illa firqatan wahidah dan buwaro manuhin matatapin maligtasin. Yene inalena yene firqatun najiyah dan buwa may alenne. Yene ahlus sunnah wal jamaah dan buwa may alenne. Yene as-salafus salih dan buwa man alenne. Yene pa Rasul sallallahu alaihi wasallam man kana ala mithli ma ana alaihi yawm washabi. Sine-sine makatuhot si bakkasku dok bakkas me siye kasahabatanku si kue itu ninen siye yene tumpukan maligtasin. Siye yene tumpukan maligtasin. Makasak si narka sumagwalin gak tasabot elim hadis de ligen si narka gak si iligen. Ini yang masuk karek si narka tinid niya bang dalil me besihin atau me basihin kau bakas kau ginah itu sih anu lisinan kau lah rahu lisinan mereka kau sambil inau ina dalil saya lisinan kau rahu begini ya maka asik narka gay ligen di narka bakas tersebut tahun ya ni pasal syafaah si asal gawe tantu taha i pasal syafaah itu selesai jika kurang ilmu kalau kurang ilmu ten magkanat-kanat iyan may pirkayin si atasan si atasan pitumpuk telu pirkah kemoni endi marka marengkan den pirkar buahru ene pirka si bakkas Rasulullah SAW. Teka si hadis Irbad bin Sariyah. Niya si hadis Irbad bin Sariyah. فإن وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بالغة ضربت منها العيون. سمعنا حديث يكو وصل لوبا سمعتني. فإن Irbad bin Sariyah pinagsewan kami dan buah waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu niyan yeni paesem asal makadlandu ten anunin bisanin agen-agen maka metak buat mata maka tudew pangatean ye bisahan paesem Rasul sallallahu alaihi wasallam yan sahabatin ka'annaha mau'izatu muwaddi'in kue paesem pamaid-maid ni natasab di mo may pasal pamaid-maid mo may asaki asal agen nangis kita bang ko sinis asasaan nasayin aban may sasaanin pa inni taraktu fikum shay'ain ma in tamassaktum bihima falan tadillu ba'di abada. Niya duwe tambah duwe kusikam. Duwe tambah duwe kusikam. Bangka ang tanan yene dua ini kan falam tadillu ba'di abada ikan lepas
puas aman ako. Misal ko ta sa utbi o kami umatku bangan tanan mi indue ninen gay kam lepas amban to ko. Ini pa Rasulullah sallam kitabullah. Ini kitabullah Quran Karim. Wa sunnati. Dukina sunnatku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Duk ini bakas ini si empat puas ama Rasulullah sallam na qura ini si Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nanut kita mi bakas diri. Nabang kita paantan si me paham deh. Si paham deh, si bakas kakahinang deh, insyaallah subhanahu wa ta'ala nuhut kita si makantan kita si lubid ini pantaran deh. Jadi kita lepas. Falam qadillu ba'di abada. Ini kitabullah. Sunnah Rasulullah SAW. Ini amban me masdar talaqi inda ahli sunnah wal jamaah. Ini ponan asasal ini pengedoan te agamahin bangsa kita ahli sunnah wal jamaah. Quran duk hadis. Pasulu al-ijma' ini pagdarambuaan we umat. Pagdarambuaan we umat. Wal ijma. Pasunu ini par'iya ni al-qiyas. Qiyasin ini pikilan sudah masiru enggak pa usah amban yene duwe paduman le. Ini kitab Allah Subhanahu wa taala do sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ian lubid dinak inantaran si kitahin yene tuan abdu yene samian hablullah matin lubid Allah subhanahu wa ta'ala pagen yene al-islam yene bakas Rasul sallallahu alaihi wasallam duk sahabat ne alaihi salatu wassalam in bakas ne fa inna Allah subhanahu wa ta'ala si surah al-fatihah ini kawa elle ruksangin pangan dua awe nu mimpi tawasat elle ruksangin manu Fatihah di sambayang fardu aja 4 rakaat zuhur asar isya sampuk 2 tawasai plus 2 rakaat maghrib subuh sampuk 4 plus telu pien pitu misal pitu tawas hoy te dahil sangin ini Fatihah si sa bahaya pardu mako kita si Allah subhanahu wa ta'ala ihdinas siratal mustaqim pege bangane hidayat si kau di mjasata jakau lepas keu wagai bangane hidayat Allah subhanahu wa ta'ala si kau to lepas keu angkat takite indam buai punin pagdesano makahinang sa haji dusi paglesan ang buhay punin makahinang dan buah kupur sa haji dusi sa Allah subhanahu wa ta'ala sama lepas aman to man Allah subhanahu wa ta'ala nahangkan asal hajat kita suga mako sa Allah subhanahu wa ta'ala kahaba elle unuk angin bang kita pa pinaligen dimto nuk hidayat Allah subhanahu wa ta'ala bangga ni kirimto nuk hidayat ka lepas keu ilepasin dalala kullu dalalatin finnar silaqab yani rawi si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas kau nabang lepasin bang si elo akhirat lepas kau tinunjunon surga kemon ne game pa rin surga lu dua palabuan din. Dua pengolehan si elo akhirat. Gani alai paida si elo akhirat janna wa nar usnya sikatelune. Surga duk naraka usnya pe sikatelu pinan sarang-sarang atau ini enggak. Surga naraka. Nah, kau lepas ne narka samian pemulianin ihdinas siratal mustaqim to anun kami ini as-siratal mustaqim ini lan asagana kami komne la wijayati bentel inlanin tapi kita kasi magentelin ini maksud in Islam bentel to islamin gana pagduruwe manuan kau 7
kahapan no. Yan ito Diyos surga no. Siratal ladina an'amta alaihim minas siddiqin wasyuhada'i minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Yan may lang bakas palabayan nila inin. Yan may siye kanabi-nabihan an-nabiyyin was-siddiqin. Yan may siye teed asa magsabennal was-salihin. Duk yan may siye may salihin may ahab wasyuhada yan may siye kasaksian ng Allah subhanahu wa ta'ala wa siye tawo ni kamatay in kahapanin syahid syuhada wa hasuna ulaika rafiqa siye ni in hap hinang lundang panin siye ni sa hap hininang sintuan pagalikatan o ida buwa ipon. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Saddi pa in naman may lalabayan may siya kinastilan may no. Sino may kinastilan Allah subhanahu wa ta'ala ng Quranin? Yahudi. Pinaglaan natin sa Quran. Kinastilan sa Quran. Kasabot Allah subhanahu wa ta'ala. Ini may siya Yahudi. We isa. Tahati we de matuohin. Tahati we de dakanin. Tahati we de kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala hin. Sumagawa ng sinulang we de kaptanganin pinindahan we de supaya magtawa ng kinabayaan de. Saya trabaho din. Uus pang sa pamanin, hinaram sa siya bawihin. Hinahoy de labayan pang sa ingi pakaido de yan yung paati naman bawi. Pakaido de untungin naman bawi. Napaglaan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Inamahan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim. Taga-ilmo siya, tao siya, sumagawa ng gahini ng wa'ede, yan ilmo din. Nese ni Yahudi. Lamang sa pamangkita Muslim, tao ba? Si Bista kanina. Bangkit matahati na sa miyaan, tahatinog sa bayangin wajib. Tahatino maninggal maharamin wajib. Tahatino sa miyaan wajib at tawanin haram. Suga sa miyaan, hininan. Tahati ya no. Buhininan do no. Kauyu lamod kiyomban lainan de. Sarta si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam fi makna si makna le si ella wa akhirat niya pinaglibu-libuhan ng narka. Kung sa kaula-ula kura iningketan si usok. Geke kura alu iningketan si usok. Dia no halin hal itu wakas bekas kanan bakas limpa nilo saya. Ini usukin dia palapi itu. Dia usakan bakas inujukan. Ia tina inen din narka jahannam o maglibutan ni kue paglibutan kura si usok. Patimok may narkain tujuiye tinilaw. Tarakip pinan, kewin. Dumain ka pinan kao na inin. Mga anak kami maghinang mahapin, mamuwes ka naman yung Latin. Ihatid alim si Dunya, tak hati. Magdaki ng hap, maglang hinang lahat. Pahinawin. Sumakuanin. Piges ko kampain ni girak magsepug, girak magtalang, girak mag-apus, girak magkemon ne, maginuman, magsiyamu. Sumagawa ng pwede ako makinangahin. Tangatag na. Dati kampay na magsambahaya. Magpuasag na. Uy, nagkawaki. Ako kumay ng bahaya. Hanggang punta na sa ito. Nasa iyan. Pangahinang inabuwa mano si iyan. Taawat si Ellew. Akira. Ghairil maghdubi alaihim. Wala ad-dallin. Yan yung ad-dallin. Asal-asal maksud na si ayatli. Ad-dallin. Yan yung siye Nasara. May Christian, dalin siya, lepas siya. Gase sa miyan, sinipat Allah subhanahu wa ta'ala si yene ayat lay. Miyan, magdub, inamahan. Inamahan usab si en. Sumagawa nin, lepas sa dihelu. Dumay na sa si magpalepas. Lepas dumay siya ko Yahudi magpalepas. Yahudi magpalepas siya. Ito sa katuhan, nilani siya, magpalepas siya. Ito siya palari. Pinasara dalin lepas siya.
We isa, sinumba we Allah subhanahu wa ta'ala, gana panginag-inag. Inutuk-utuk. Taha, usulan din. Tek ka Isa ibn Maryam, andak siya mag-ibadat, si Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Bune pinakite, we Allah subhanahu wa ta'ala in kakawasihan din sila ben mu'jizat si tangan Nabi Isa alayhi salatu wassalam makapakilum amatay, makapatumbo ko kaongas, makalano may aileklap na pinain makapakilum amatay, kahit niya makahinangin banggay Tuhan. Tuhan pinain. Na Tuhan sinumba. Iga sa inuhot akan Rasul de lepas ye amban lang pamano we Rasul de amban Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas ye. Walang dalin. Iyan pikipataligon kita amban yung kakahinang iyan siya lepas. Damikian ng lamod doon sa amban kita bangsa muslimin. Apabila kayo numba si Allah subhanahu wa ta'ala, dumain si tahatinu, dumain si bakas atau pamano si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung ano may ismi kita maghapin, pinain kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Pinain asyam, siyam. Dia pwede magtala na bahasa Arab, bahasa ate. Sabi nila, pwede nasa asari. Papua, pinuwasehan na ere. Asyam wasek, tiwi pinain, telu elew panagnan Ramadan. Telu elew panagnan Ramadan. Telu elew hinapusan Ramadan. Manjari kutiba alina siyam. Tasudat sikita mi siyam puwasehin. Iyan, may alay pasi. May alay pasi di makadari timuhot. Iyan, may kakahinang iyan. Iyan. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني بأسي نصارى si tidak berpuluh tahun dengan setelah sapu si zaman Umar bin Khattab maka tangis ini si ayat Allah subhanahu wa ta'ala wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun sedih nasih satu khasyiah asal bakas nin hawa kesek de magibadatin ni Allah subhanahu wa ta'ala takilasi paluhan de tutukan ni kalasi paluhan de sa batanuhin ngolay ni ngagkag ni sumaguanin gada guna kakahinang din gada guna ni takita we Umar Khattab ng mga pari katalis. Hawa kasigan ng ibadatin takinalin si paluwihan ni. Yan kasigan ni manukuin. Sumagwaanin, yan may paluwihan niyan. Tegi ka tumuhot sila akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sila akan Allah subhanahu wa ta'ala sila biyang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya niya, pinawalik yan. Gaya ginuna. Hangkan ye ibadatin si Allah subhanahu wa ta'ala masrutatun bi syartain sinarat si ye dua syaratin yang mana kasi ano to mo al ibadah syaratnya si kaisa yene al ikhlas si kedua al-mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Si kaisa al-ikhlas pure ibarat nun, ibadat nun, teddo ibadat nun sa Allah subhanahu wa ta'ala ga niya sa kutuni gana sakit ni bang ibarat putanin bang asal putan siya sa putan kengon anunun ga niya sakit-sakit ni suisayin bang asal buhain suya asal lintad anunun ibadat nun si Allah subhanahu wa ta'ala
Saya nggak mikir lintang, ini maknanya. Numbak ke Allah Subhanahu Wa Taala bagi padat persembahyang. Oke, lintang dikemun. Uy, dek hekat itu may tamak-tamak na si may galigad mo hindi na no magsihir do kayo. Ano do kayo. Magpapayam do kayo. Nujum-nujum do kayo. Magpampamitang ito, may bitun-bitun do kayo. Pero magtapit bularin do may bitun niya so matay. Na kami piyagtapit. O sa liya ba si matay kawala lero. Tita mo no pinay. Iyan. Na iyan hinang we no sinakutuhan no sinakupan ng Allah Subhanahu Wa Taala si ilmu tinartanto na siya. Nya ilmu kaya kadali pabatukan si Allah Subhanahu Wa Taala. Yan ay aman may ilmu al-ghaib. Ilmu al-ghaib yan ay ilmu kaya takite ilmu si sinong. Yu tinartanto Allah Subhanahu Wa Taala siya. Yu dalil asal iya sultanin, wa iya manakurain, wa iya pagtuhananin. Nangke tahu samian me pirmate ko smudde atau linung silat niyan sumudde balik. Meaning kau ay sinakutuhan ng Allah Subhanahu Wa Taala si ilmu ni. Ngayon ka lintat pag-ibadat nun sa sambahayan. Sinakutuhan no pag-ibadat nun sa Allah Subhanahu Wa Taala bu ilmu in tinartan ko Allah Subhanahu Wa Taala si iro. Nasin binatukan ng Allah Taala si ilmu ni. Iyan al-ikhlas. Atawanen dinaak kayo numbali si Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya masih numbali ito si Allah Taala Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Saya yang kaya kita Muslim yang tinumbali. Sampai may si ahlul kitab mga sa matuuhin, saya pagsabot din. Bismillah Allahu Akbar. Pagi sa kamarin do man Allah Taala. So pagi ilepas din. Pasal pagsumbali. Bukeo dan bawa waktu patekahan saki. Bukeo teka pinan si Ustad. Kalau si lahat deh teka kafi. Si Ustad. Niya pinain bakas lumawi yo marang tanyaan. Bunya ko pero makapitik net apa kambin binahaan paan yun. Bu meki ano pina sige magpamaap. Sinumbalian pinain kambing pote tanon taatong piyan alin yan sinumbalik lay bakas pagpamapan lay bu may kinabtaaton yan alin Allah Ta'alahin ay pagsakuto niya si Allah Subhanahu Wa Ta'ala pagsakuto si Allah Ta'ala wag tinumbali para si Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang kinumbali Bismillah Allah Akbar na siguro numbali Bismillah Bismil Masih sa pamanin si alin Isa si alin samiyaan Musa papitinian atau si alin si ini man may kapapuan te sini lahat atau may kapapuan ni jin sinabot iyan pagsakuto si Allah Subhanahu Wa Ta'ala dakyo janumbali Allah Subhanahu Wa Ta'ala para si iye buine kiyo na at kiyo pagsumbali pitu smikipiri atau pasay iyan lamun tamban ga ikhlas ibadat si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Si kedua iyan mutaba. Waktu nih. Si kedua mutaba'ah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya pagsumbatin, we ko nambayang. Nambayang ko, we asal kau sambil antang-antang na maka sambayangin, maka kasuwayahin atau ngedok ka kapapuan atau ngedok taman papu ti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksud ko pente amban ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pagisihin. Bangsa miyaan pag-ibadat nun tartanto we asa-asa pinain nangahikan ko ito kabayaan ito pinakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala misalnya dulu ni ketumawar gay asal doaku Allah Ta'ala ngaton pagatian kun gay kyo makpula siya subhati no sa English tel paghinangin dumay ka magmaksud ng bahayang we sa katanin niyak ng bahayang we manjari di sembahyang mo. Kaya ro kay hinang ulo sa katan ni kay wag niat na hinang ulo buga katauhan sa pag hinang uluhin. Kaya manjari ulo. Atau pag hinang sasakatanin buga katahan sa pag hinang sasakatanin kaya manjari sasakatan iyan ko sasakatan pinako sa kite.
na saya ibadatin, saya sambayangin, saya puasehin, saya hajiin, saya kemon ibadatin, suga hinang te bang dinaksi kitehin na hinang keu ulu pagangan, ulu pinan sinundian, na saya suga hinang no i ulu sinundianin, na saya bang daksi kawin hinang sambayang 5 waktu 4 rakaat sa may duhurin, 3 rakaat magribin, suga hinang no 4 rakaat, hinang no 3 rakaat, kuya sa pag hinang no yun may ano lay, kapanyapan lay. Jadi tinay masih kau pinabalik, na pinan naman siya ito pinakukul. Naman siya ito pinakukul si kami. Naangkan naan si inin takaswate ye manual anuhin ibadatin si Waqqas Rasulullah SAW dok si kasahwatan ni. Napuas billahi magsyukur si yani kapakalebile misalnya kanianin kulang yani ilmu tapagwain sa asal kulang isab painte ginuanin labi pagpamaapan pagpaampunan si Allah Subhanahu wa ta'ala magkaso-kaso kita ibalik insyaallah Subhanahu wa ta'ala magniya pe umul waktu na khataman ko bisrahin pag syukurin si Kaam Kemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.